fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Aqua Bashonko and from our Sabre, so much a shake too much GH so. A coupon and was ensure for supporter or the Attah if the H form and I may come say every associate training issues. Made the best of the make training issues to the analysis of my and them and some medical here they pray and also edema of my and I'm for training issues to move at their some meeting adding an ama obisa. Yamura and some no emu precope. Obia wo Ghana ha nim se o man mu se wo ba ye man mu na ye ka Kristo sum e won se ma ya de ye tutu na sekra e wo man mu esan se ni ba do mu o man emu no wo mo eje ye Kristo sum no edi ate se won hihye de se ye mpenifo mo da Kristo sum Kristo suma wo do no anu no krabo editum se Ghana de Kristo sum ene ye pe na so wo do so wo man mpenifo wo mo eda no ate se ni ba do na eni mo de obuo ni de mo so kasa tosh man nipa dodo na efa wo mo se no e de ebobra na no na sa abre amata se die ados wo me no na mo a we sise wo chona we sise o fa we sise ne ebi wo kra pa kon kai kra na die ne bi babata bonte kra po na kana fa ga we die ya yesi ejitum se e Kristo enim se die Yesu e wo e atia e ka Kristo so ho na nso ebi wo e die mo de ba do kampo na e kwa se de Attah share grandpa wo de ye bibia enye ye but ebi so wa wo tipe na tese abo hu na atwa kwa chire odwi hu susu se ensem no eya ye hu na ebi ni de na dey abeto dwa enu no eya wotofu peni a woda eya Freedom Chapel International Prophet Francis Amoako Attah ni de bi a wo de abeto abonta de manfo a sha se ensem no eni eya yinya ni bre aban hu be nya party Kristo fo mo man mo mesore baka no magina pinti e wo mpaye mu e de ama wo man Ghana na ye osofo peni ni nsem odi ebeto dwa no wo kira wo se se no wo hu e wo sunsun wiase no fi ye afi emu 2021 afi ya March bosumi mu kono nyama ebesisi e wo man mu no nkofo nya wonti aseda no man crash as secret sen na ekopie mu March na se nyama mu sa be ye de na se asema wo be hia paase obebie mu ye na mani panya wonti aseda na se wo ba baba no ho e de akodu sa da na baba no ho na wo kire mo kire wo se ensem awudro ensem bone awudro ye friend calamities no bi any basabasa ye disasters ni bi ba ye wo man Ghana yi emu se Kristofo ansori wo mpan dindimu a sa ensem ni bi ebesi na de enti a ebesi ne se woti se eni bi enkofo bi esun ate se ye enkofo mo te fan ate so mo ndi bone di aye wo mo na mo baby aye do mo moja aye mpatade e dia britumi e wo man yi emu na eno enenam so ete sa enyema bone no ebesi because enkofo na wo mu esu na innocent blood no esu ye ntete mu dwanyame asompa ase mo kwan no mo mpe ye atentene e wo man yi so nti wo mo justice wo mo epe no eno na ebe nam so ama just wo ma revenge eye wo man Ghana just wo mo eno de sakasaka ye ani ebie wo so no entembasa ebe ba wo man ma just man mu aye dem na se no wo kika akosu no se bia abatu no eba so abatu afino ya afie etwemu no ngofo ye nyama pa mbeka ekra pa na ntwiti just ye de flag apopo wa ata de padlock satutu emu anu no se beto abontie de ehunfo ni echirebo ni ni aka ho eba se amanfo so eti eto ya se apinfo ebomu ye mebum virgin omu ni emema eni nhia da na sebo obema kra won onka ne ho hweda eni ebiem so nkola totofe wa nkola ketekete so ye do mu bi bo afori ate se wo enimu so a wo mo etimi anya wo hwia ate se wo mo etimi anya wo kwa ati sa enyema no na nkofo ede batade a wo mo ede epretumi ede amwo nte no sa bre won so sha si ate se asise wo suntum wiase a from the month of March ekono ebeda ni wedi ewo wo man emu na ne nsem kika emu no se no wo kirem na manfo ka se betu baba ni sa because o man mu ade nsem da ho se
ye abato afibia no wante krapom penfo amoyira kwala eyira akwanhia so do so wo hwe last year krapom ye kakra na kakra ne ekoto abaka mpensisi kra nkofo ye campaign kakra mpo no ye akwanhia wo do esi wo man kwanya nsem ketwa ne nua so eka ye forms of ye sacrifice amanfo ye otimi kotua ho ka wo bebi na tese obi tinika mu na tese nhye na atimi akonya akwanhia na mo je hwegu na eno no wetia ho ka na asem ye ne chenti sa ensem ne sisi eni akyese no kwasem se no sofo yi eka no nkofo ye sacrifices a wo do so no be ye ometim dia preach mu hwekte na ye akense ni kwakọ ye se na mu ye de kwakọ tumi die ye de enti obi abetumi ne chekwan dia so bi befa so de nya tumi no so befa no we de nya tumi nti so ka ne sa dia na ensem no kre eno dia tumi nti se be ya ebiso sorry no mu kenyo mu pa ye mu because what me tell my mu enye hwe han so what na mu so man yin ba e bo so a we mu no what mu bi ontimi won from a e de befa won nti se what mu nti no na tese hu be nya se obegina waka na tese babo empire e de afa ensem ne bi so e ka se dabi Semwe afi 2021 yan so kra apoma ne enye nsem e wo man mu dabi gofo bi hu ne say we bosrem kabi na osofo Francis Amokata wo abon sirem no pass maka na se ni din atre ne na tese wo de abetuja no na nti we tu wo mo fa nya hwe omo nti ye pokra no nda ye bibi na nti sai semwe de omo say afi 2021 wo mu nyi bi kra ntum no mati bi kra maso na be ya asem e wo man mu nti de osofo ne ka no won fa na asem enko ni baby na so ni nya mu na bushafo say ye befo say ye mfo afi 2021 say na asha ase no say be ko yie say enko yie a edino man mu na so obi a individually do betimi aye e dia bo man no enko so no edina ye ankasa ye so eni obi no wefi baby a baby e dem man nti say wo ye Kristo ne mpa ye no betimi aba wo de no abompa ye e dia tai ye oman yechi wo so de ye adwumaden ana be ya no aye now dia tai oman yechi because ye nia ye pre nkoso ye nia pre kan ko ye nia pre ade bakope asundue e de mo man nti say ye nia ade e de kwa say ye pe de mo man nu a ene ye mo ye homode ni enye de betima ye bia na so man nu eti onya ne tuma pa e de efa ne so for ensem no de me de besi a wo so ade ntwe e fa eye wodi foi ne komsha na se ade wo hu oni so wodi abetu dei so obi ka fa ho abomode ne fa so me e we comment section na bi so share video we on all social media platforms follow here our Instagram, Twitter so @tumagh_, Facebook so too much gh and I'm also enemy na me adma e me dey share be macram